Rasa macam pakai smartwatch tapi harga smart band. Hal aku cakap sekarang, korang boleh dapat display sebesar 1.62 inci, ringan, siap upgrade sleep tracking dan professional heart rate analysis. Semuanya dalam satu band. Korang percaya tak? Yang ini Huawei Band 11. Ada 1.62 inci AMOLED display, 2000 nits brightness untuk versi Pro, 1500 nits untuk standard version. Memang terang bawah matahari. HDR slim, 8.99mm dan 16 gram untuk plastik model. Memang rasa macam tak pakai apa-apa. Huawei Band 11 ni memang bagi experience macam smartwatch sebab dia ada touch and go QR payment, WhatsApp quick reply sampai 14 hari bateri dah dan head tracking. Next, let's talk about the design pula. Huawei Band 11 ni ada 1.62 inci display dengan bezel yang lebih nipis, jadi skrin dia 27% lebih besar berbanding previous gen. Hilas scroll notification, tengok sleep draft atau activity data, nampak lebih clear. Interface pun dah upgrade. Grid launching dia smooth, navigation rasa macam guna smartwatch betul. Semua data macam sleep, gancat atau smart assistant update nampak tak serabut. Berat dia 16 gram untuk plastik model dan nipis dia 8.99mm je. Pakai seharian pun tak rasa berat. Nak tidur, nak workout, nak pergi event pun pakai memang selesa. Untuk brightness pula 1500 nits untuk Huawei Band 11. Kalau korang ambil Huawei Band 11 Pro, brightness sampai 2000 nits. Berat pula 16 gram saja. Healing dia lagi premium dengan lagi cerah. Yang part ni paling power. Huawei Band 11 dah upgrade dari segi sleep tracking jadi lebih komprehensif. Ada nap summary yang bukan setakat track tidur malam. Tidur petang pun dia boleh analyze. Lepas tu ada sleep reading awareness untuk detect interruption dan bagi risk assessment. Korang boleh tengok sleep score, HRV, sleep gancat. Lepas tu average blood oxygen dan average respiratory rate dalam Huawei Health app. Yang paling cool ada breathing training dengan sleep music untuk improve lagi kualiti tidur korang. Professional health tracking pun ada dekat Huawei Band 11 di mana support CE certified dan MDA certified yang boleh tolong detect risiko atrial fibrillation dan palpitation lebih awal. Lepas tu graph detection, HRV, exercise dan heart rate recovery semua ada. Emotional well-being detection pun dah upgrade. Korang boleh monitor emosi dan stres dalam 12 keadaan berbeza. Dia siap ada pet watch face yang boleh interact ikut emosi korang. Walaupun yang ni smart band tapi experience dia memang macam smartwatch. Compatible dengan Android dan iOS, tak kisah apa phone korang guna. Ada WhatsApp quick reply, ada outdoor compass, remote shutter untuk ambil gambar, calendar, calculator, semuanya built-in. Yang paling best dia support touch and go QR code payment. Maksudnya lepas ni screen off pun korang boleh buat payment tanpa keluarkan phone. Yang ini memang convenient. Untuk fitness, Huawei Band 11 support 100 plus workout mode daripada lari, cycling, badminton, yoga, semua ada. Lepas tu ada automatic detection untuk 6 jenis workout macam outdoor run, indoor run, walk, elliptical dan rower. Kalau korang ambil Huawei Band 11 Pro, dia lagi advance. Ada independent GNSS dengan high silicon positioning chip yang lebih precise untuk tracking, wrist-based running posture untuk adjust form dan reduce risiko injury. Lepas tu ada track run mode dengan auto pause untuk outdoor run dan cycle. Overall, Huawei Band 11 bagi smartwatch experience tapi pada harga smart band. Display besar, ringan, terang, sleep tracking dah upgrade, heart health professional level, 100 plus workout mode, siap ada touch and go payment. Last but not least, sekarang korang dah boleh ada smartwatch experience dekat smart band pada harga serendah 149 je. Baca.